Вітаем вас, даражэнькія нашыя тэлегледачы, знаўцы і аматары беларускай песні. Фальклорнае шоу «Хата на хату» ізноў вас запрашае паспяваць беларускіх песень разам з творчымі таленавітымі сем'ямі-удзельніцамі. Сёння, як і заўсёды, вядома, мы будзем спяваць разам з імі, але гэта не проста песні, гэта конкурсныя нумары. Менавіта так, бо сённяшні конкурс пакажа, хто яшчэ стаў фіналістам нашага шоу. Мяне завуць Іван, А я Кацярына. і мы пачынаем! У мінулай праграме ў другім музычным батле сышліся сям'я Еўдакімовічаў і сям'я Ціханаўскіх. Гэта быў надзвычай душэўны батл. Толькі сяброўства, толькі добры настрой. Сем'і з Мінскай і Магілёўскай абласцей паказалі, на што яны здольныя. Чароўныя песні, выдатныя танцы і сеанс фольк-тэрапіі уразілі члена журы Тацяну Лазоўскую да глыбіні душы, і яна вырашыла, што шанец на перамогу ёсць у абедзвюх каманд. Кацярына, прапаную нагадаць, які шлях прайшлі нашы сем'і-канкурсанты і што іх чакае наперадзе. Добра, Іван. У першым этапе нашыя калегі Ларыса Мятлеўская і Іван Крук наведалі 10 цудоўных таленавітых музычных сем'яў. Мы мелі магчымасць пасядзець з імі за сталом, паглядзець, як яны жывуць, паслухаць гісторыі іх жыцця і, вядома, паспяваць разам з імі. Безумоўна, усе сем'і вартыя перамогі, але журы выбрала толькі 8 каманд. І ўсе яны будуць змагацца за галоўны прыз. Ды і яшчэ які, была б магчымасць, сам бы паўдзельнічаў. Сям'я Мікіціч і сям'я Нядзвецкіх. Хто каго пераможа ў бітве талентаў. Мінская вобласць і Брэская ў барацьбе за месца ў фінале і за галоўны прыз. Што ўразіла члена нашага журы і прывяло ў захапленне. Усё гэта сёння ў фальклорным шоу «Хата на хату». Будзем спяваць разам. А зараз мы пазнаёмімся з нашымі сем'ямі-удзельніцамі. Сям'я Нядвецкіх, вёска Баравікі, Дзяржынскі раён, Мінская вобласць. І сям'я Мікіціч, вёска Спорава, Бярозаўскі раён, Брэская вобласць. Але вызначыць, хто ж стане лепшым з лепшых, хто пройдзе ў фінал і будзе змагацца за галоўны прыз, давядзецца нашаму паважанаму члену журы. З задавальненнем запрашаю заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь, заснавальніка і мастацкага кіраўніка, заслужанага аматарскага фальклорна-этнаграфічнага калектыва «Неруш» Валянціну Гладкую! Гладкая Валянціна Фёдораўна, заснавальніца і нязменны мастацкі кіраўнік заслужанага аматарскага фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Неруш». Валянціна Гладкая – чалавек шчыра адданы сваёй справе. Яна рупліва збірае і працуе над сістэматызацыяй народных песень, абрадаў і звычаяў. Добрый дзень, Валянціна Фёдораўна, рады вас вітаць. Добрый дзень. Я вельмі рада прысутнічаць на гэтым цудоўным свяце, паглядзець, павучыцца ў гэтых сем'яў і падзякаваць іх за тое, што яны робяць, і пажадаць таксама поспеху, і няхай усе сёння перамогуць. Дзякуй вялікі. Ведаеце, Валянціна Фёдоровна, нашыя сем'і прыехалі здалёк. Яны, безумоўна, вельмі хвалююцца, перажываюць. І каб крышку згладзіць гэтыя эмоцыі, мы запрасілі своеасаблівую групу падтрымкі. Калі ласка, сябры, вітайце, вядоўца першага этапу нашай перадачы Іван Іванович Крук. Добрый день, шановные команды. Я вельмі рады яшчэ раз сустрэцца с шыкоўнай маёй любимой семьей з вёскі Баравікі і таксама з маёй любимой семьей з вёскі Спорава. Пожадаць ім поспеху, здароўя і абавязкова удзелу ў фінале. Я хочу падтрымаць слово Валентины Фёдоровны тым, што абедзве каманды трапяць да фінала. Чаму? Таму што і одну каманду, і другую каманду узначальваюць хлопцы, імёны якіх Віктор. А Віктор – это Вікторія, перамога. Значыць, павінны перамагчы. Ну, але не буду спяшацца, Валентина Фёдоровна, тут заданні складаныя, вельмі надзвычай. Ну, зрабіце так, каб яны былі не вельмі складанымі, а? Ну, зараз зачытаем. Ну што, трэба будзе вам паказаць, дарагія сем'і, вясельны
фрагмент вясельнага абраду з вашых рэгіёнаў. Потым конкурс прыпевак, гэта вельмі цікава. І яшчэ цікавей песня супернікаў. От это і мне вельмі цікава будзе. А тут будзе хата на хату уже, Ого, сапраўды. это сапраўдны конкурс будзе. І таксама конкурс прыказак на тэму сям'я. Ну і потым на заключэнне сямейная песня. То есть самая любимая, видать, да? Да, мабыць. Валентина Федоровна, скажите, калі ласка, а з якога задання вам бы хацелася пачаць наш конкурс? Ну, каб душу павесяліць, мабыць, з вяселля і пачнем. Цудоўна, добра, сябры, тады я запрашаю да нашага этапу сям'ю Нядвецкіх. Родня моя, родня, любовь моя и сила, даешь надею мне, и вырастает крылы. Сям'я Нядзвецкіх з вёскі Баравікі Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці вельмі таленавітая і рознабакова адораная. Подымалась я ранёхонько, умывалась я белёхонько. Мастацтва, музычныя інструменты, паэтычныя здольнасці – усё гэта разам з выканальніцкім майстэрствам пакарылі нашых вядучых. Пакуль здымалася праграма, у нашай сям'і адбылося свята. Мы ў верасні месяцы адгулялі вяселле. Сёння у нас свята, вяселейка Бог дал. Жаних Михась красуню Оксану взял. Повяли вяночки, повяли, повяли вяночки, повяли. Молодую Оксану отдали, молодую Оксану отдали. Весельный вяночек надели, весельный вяночек надели. Дякую тебе, маці, що ти дочку дома не тримала, а ось за нашого Михася віддала. А ти, Михась, тримай її моцно за руку, бо тепер ви одине ціле. Ну а мы, дзяўчаткі, калі ласка, зараз пасцелем вясельны гэты рушнічок нашым маладым. Зеленый барвинок, стялися, стялися, закоханы двое за руки взялися, за руки взялися, сердцами злилися. Зеленый барвинок, стялися, стялися. Я запрашаю вас, маладыя, стаць на гэты вясельны рушнічок, калі ласка. Гляньце, як яны добра сталі, бо кажуць у народзе, калі першы стане хтосьці на рушнік вясельны, той будзе галоўны в сям'і, а нашы маладыя сталі разам, таму будзе ў іх лад і мір у сям'і. А еще люди кажут, что без Бога ни до порога. Благословляю вас на долгое счастливое житье во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Карися, Оксаночка, карися, карися, Оксаночка, карися, старому и малому кланяйся, старому и малому кланяйся, старому и малому близенько, старому и малому близенько, родной мамацы низенько, родной мамацы низенько. Ну, прашу зайти за это весельное рушничка. А вы, девчатки, зложите мне этот рушничок для наших молодых. Не спяшайтесь, все у вас доброе. Не спяшайтесь, молодцы. Давайте мне сюда вот этот рушничок. Ну что ж, мои дети, хочу вам этот рушничок передать как семейную реликвию, чтобы он у вас был, каб вы его шанавали, каб вы его берегли. Калі у вас буде вяселле сярэбранае або залатое, вы доставайте его, ставайте на гэты рушнік, и гэты рушнік прынесце вам добро, счастье и великую семейную любовь.
Храни вас Господь. Послухаем вясельную песню от сям'и Микитич. Говорят, что я мала да удала, я своим курносым носом семерых с ума свела. Сям'я Мікітіч, вёска Спорава Бярозаўскага раёна Брэцкай вобласці, сям'я 4 пакаленні якой сабраліся за адным сталом, каб прадэманстраваць свае самыя лепшыя якасці. Гасціннасць, шчодрасць, пачуццё гумару і таленавітасць – усё гэта пры сям'ю Мікітіч. А я козу дою, а вона ж ногою, а я її кулаком, да провались ти з молоком. Але песні гэтай сям'і, іх самабытнасць уразілі яшчэ больш. Гляди, сваночка, моє дитя, як своє. Сьогодні ми вам покажемо уривочок з весільного обряду виспівування каравайця. А каравайця привозить маті молодой на другий день весілля. І приходять запорожани, це люди, які не зазвані на весіллі. І їм повинна маті молодой віддати караваєць. Ой, тепер же у нас весілля, весілля, затикаймо за голови, зелене зілля. Сваночка, сваночка дорогая, вийди з хати, бо прийшли запорожани, хочуть коровайця забрати. Тут ми, тут ідемо. Сваночка дорогая, Винес нам коровая. Я по зерняткові збирала, усю ніч караваєць випікала, щоб вам отак задарма віддати. Просимо вас короваєць виспівати, а ми тоді подивимося, здати вам чи ні. Добре, добре, Сваночка, Давайте, будемо співайте. просити, будемо співати, будемо співати. щоб забрати. Проси. Сваночка дорогая, сваночка Дорогай, дай же нам коровая, дай же нам коровай. Ми тебе догождали, ми тебе догождали. Ми тобі ради стали, ми тобі ради став. Слали москалінови, слали москалінов, а другі малінови, а другі малінов, щоб сваночка не упала, щоб сваночка не упала, коровайця не вмарала, коровайця не вмарала, сирчика не побила, сирчика не побив, медвіно не розлила, медвіно не розлив. Дівочки, сестроночки, дівочки, сестроноч, ми мостом не бачили, ми мостом не бачили, ми валом катилися, ми валом катились, ледь до вас добилися, ледь до вас добились. Сваночка дорогая, сваночка дорогай, дай же нам коровая, дай же нам коровай, дай же нам спробувати, дай же нам спробувати, чи кокуль, чи митлиця, чи кокуль, чи митлиць, чи чистая пшениця, чи чистая пшениць. Дівочки, сеструночки, дівочки, сеструноч, у нас поле креминиця, у нас поле креминиць, у нас не родить пшениця, у нас не родить пшениць, оно коколі метлиця, оно коколі
Фартушка поднесіте, фартушка поднесіть, тонкого біленького, тонкого біленького, з кужелю ровненького, з кужелю ровненького. Є, Ой, сваночок, кумочок, вино, скочили же віно. Неси м'яд, віно. Ой, сваночок, глянь. Ой, вам, тримайте біленький сир. Дякую за біленький сир, каб у вашій сім'ї завсьоди був мір. А Вова ми меду з баночок. дякуємо за меду, звеночок. Хай у ваших молодих народиться синочок. Ой, держите віна, бочечку. Вина, дочечку, щоб молодих родилась і дочечка. Хай Боже. А Вова ми рибка з чистої водиці. У вас рибка з чистої води. З чистої води. Тільки б у вашій сім'ї нігде не було біди. Ой, молодці, Ой. виспівали коровай, заробили, віддаємо, ай, віддаємо. Пошла, пошла. Дякуємо, Сваночка, дякуємо за коровай білий, за сирчик цілий. А гетого коровайця першим долгом ми дівчаткам дамо шишечки зріжем, щоб вони росли хутенько і замуж пішли. Творчасць – гэта невычэрпная крыніца. Яна дае людзям магчымасць праявіць сябе ў любімай справе. И мы дали такую магчымасць нашим сем'ям проявить свои поэтычныя здольнасці и скласці прыпеўкі про телеканал, про наше шоу, про вядучых и, конечно ж, про свою сям'ю. Сім'я небесні процвітає, щиро зустрічайте вам. І на серці запрошає, залітайте гості к нам. Ой, тебе, о, ключі у суліті, то замушить серіалом, то на хату розгляде. Іван Іванович з Ларисою завітали в гості к нам. Я не ходжу з хати в хату, талянки шукаю там. Хата знову йдем на хату, тут сім'я, тут все мудре, тут фарночком лопата, тут комп'ютером мулеє. На сімейну поглядели, як все полі поглядели, всі додому виступають, а я всього один. Талянти у Білорусі моя кожна сім'я, ёсі кури, ёсі гусі, ёсі пісні солов'я. Санаторій на Рачанку, родить кожен був би рад. Перемога у проєкті, ось вишейшая знара. Перемога у проєкті, ось вишейшая знара. А зараз послухаем прыпеўкі ад сям'і Мікіціш. Поглядите городы, поглядите селы, на канале БТ3 есть проект «Веселый». Господа и господыня, и батьки, и дети, запрошаю всю Украину в караоке спейте. Наша скоровська земліця сустракала всіх водіця, дробний дощик замочив, ка проєкт живучим був.
Ці часто мы чуем, што спяваюць у суседняй хаце? Я думаю, Іван, што не настолькі часта. Такія песні мы чуем, калі трапляем у госці да суседскай сям'і. Альбо калі глядзім фальклорнае шоу «Хата на хату». Адным з заданняў для нашых канкурсантаў было спець песню супернікаў. Конкурс так і называецца «Суседская песня». Што з гэтага атрымалася, мы зараз пабачым. Для конкурса «Суседская песня» сям'я Нядзвецкіх выбрала песню «Гаспадыня гарная» з рэпертуара сям'і Мікітіч. Хмарка наступає, дощик накрапає, тече вода через хату, сміття підбирає. Хмарка наступає, дощик накрапає, хмарка Наступає, дощик накрапає, тече вода через хату, сміття підбирає, тече вода через хату, сміття підбирає. Правда, люди, правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я. сказав я не милий, там зварила борщик, сказав я не милий, Там зварила борщик, а я яму не зварила, бо не вийти борщик, а я яму не зварила, бо не вийти борщик. а я пойде тоже, ти помиє борщик, а я пойде Дощик ти помиє борщик, ось тоді я і звару, нікому борщик, ось тоді я і звару, нікому борщик. правда, люди, Правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я. сказав я не милий, там зварила хату, сказав я не Милый, там зварила кашу, а я яму не сварила, бо не было часу, а я яму не сварила, бо не было часу. дала мені маті, кажу, соглянятам, дала мені Мать, кажу, заглянята, как я раньше не ходила по селу горнята, как я раньше не ходила по селу горнята. а я пустотою, а я на ногою, а я пустотою. Ой, а я на ногой, ай-яй-яй, кулаком, провались ты молоком, ай-яй-яй, кулаком, провались ты молоком. Идут люди смеются, дня не смеются, идут люди Смеется, дня не смеется, что на море пануша, вороны несутся, что на море пануша, вороны несутся. правда, люди, Правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я. ой, не смейте слезы, я постоянно будя, ой, не смейте слезы, Я постоянно буду, я ворона слугу, ветряный на груди, я ворона слугу, ветряный на груди. Правда, люди, правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, Гаспадиня гарна, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я, правда, люди, правда, я, Гаспадиня гарна, я. Правда, люди, правда, я. Молодица гарная, правда, люди, правда, я, молодица гарная. Сям'і Мікітіч спадабалася песня «Ехаў ясь на кані» у выкананні сям'і Нядзвецкіх. Менавіта яе і выбралі для конкурса «Суседская песня». ехал ясь на коне, грозя воду брала.
сміялася, я очарувала. Асенька, ты моя, напои коня. Асенька, ты моя, напои коня. Я коня боюсь не буду, бо я жонка не твоя. Я коня боюсь не буду, бо я жонка не твоя. Ты не жонка, а лишь катанка. Ой, ты не жонка, а лишь катанка. Напои мне коника, бо ему так жарко. Напои мне коника, бо ему так жарко. Конь воду п'є, ножкою б'є. Конь воду п'є, ножкою б'є. Уцякай, Касенька, ён тебе заб'є. Уцякай, Касенька, ён тебе заб'є. Хай забиває, хай кусає, хай забиває, хай кусає. Я не буду утякать, буду я тебе кохать. Я не буду утякать, буду я тебе кохать. Ехал я на коні, Кася воду брала. Ехал я на коні, Кася воду брала. Загляделась одна яся, я очаровала. 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 Кацярына, мы зусім забылі пра вельмі важнае заданне, гэта прыказкі і прымаўкі. Ой, Іван, так, дакладна. Але ведаеш што? Тэма гэтага конкурса вельмі моцна знітавана з усім нашым шоу. Нашыя удзельнікі атрымалі заданне падрыхтаваць прыказкі і прымаўкі па тэме «Сям'я». Згадзіцеся, гэта вельмі сімвалічна. Ну што, сябры, мы пачынаем нашу бітву прыказак і пачынаем мы з сям'і Нядвецкіх. У сям'і дзелад дарогу шчасця не забывае. Як за мілога захилюся, а нікого не боюся. Лайчына. Малые детки, малые бедки. Може, як подрастуть, може і натовкуть. Ой, вы. Вучи, батька, синов, учинками, покуль я ще з вузькими спинками. Вось так. Думала мамка вийти за пана, але ж татка узяв. Коли муж хоче побурчать, жонкам лепей помовчать. Жонка не чаровик, з ноги не скинешь. Матулины песни родные и роднейшие за 1000 заморских гостей. Цудоўна. Як баба з возу, то і коню легче. Так. Матулины руки хоть и теплые, але горячие. А чужие руки хоть и горячие, але холодные. Цудоўна, сябры, вельмі добра. Я думаю, што, Іван, нам няма сэнсу больш нашых гасцей трымаць тут і казаць, давайте нам яшчэ прыказак. Яны ўсе вельмі добра ведаюць нашу народную мудрасць і ўсе яны дастойны быць самымі лепшымі, правда? Канешне, і бурныя апладысменты, і камандзе Нікіті. Ці была ў вашым жыцці самая важная, самая лёсавызначальная песня? Песня, якая б змяніла ўсё вашае жыццё. У нашых сем'яў такія песні ёсць. Наступны конкурс «Песня маёй сям'і». Судовное надворье на души моей стоит. Пойду гулять на улицу, где музыка звенит. Пойду гулять по Кирмаши и свято Карагод, где плача и смеется белорусский наш народ. Ой, Кирмаш, стародавний звичай наш. Ой, Кирмаш, свято весь я воля мать. Нельзя нам без Кирмаша, им народная душа. Нельзя нам без Кирмаша, им народная душа. Бытопанными шлавами проходить богатей. Надьмуем щеки важно, и не знать яму людей. А бесклопотный пьяница гуляет зари. Червоный твар на сонику, як медный грош горы.
кірмаш, стародавній звичай наш. Ой, кірмаш, свята без ягоня наш. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Панич своей любой перстенок подари. На подарунок грошики, а почни опусти. А прихожу меня любого, целує он яє. Нехай кишені голые, а лишь душа пяє. Ой, кірмаш, стародавній звичай наш. Ой, кірмаш, свята без ягоня наш. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. А калі хмари темные покриють небо тут, не надо заморкотися, іде гандлёвый люд. И песню нам сердечную сыграя музыкант. И песня эта будет дорожейшей за бриллиант. Ой, кірмаш, свята без ягоня наш. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Ой, кірмаш, стародавній звичай наш. Ой, кірмаш, свята без ягоня наш. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Ой, кірмаш, стародавній звичай наш. Ой, кірмаш, свята без ягоня наш. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Нельга нам без кірмаша, їм народная душа. Дорогие мои боровиковские, дорогие мои медведские, я много разов звертався до той першої зустрічі, частенько вспоминав, радовался тому, что на своим шляху життєм зустрівся з такою сім'єю, де песня сапраўды аб'ядноўвае людей. А для мяне самым вялікім шчасцем было тады, калі я бачу за адным столом, або зараз, як на одной лавачцы, сидять прадстаўнікі розных пакаленняў. Знак того, что наша беларуская песня перадаецца. Скажите, ласка, а что для вас, вот уласна для вашей сям'і, что даў удзел у фольклорным шоу «Хата на хату»? Ну, знаете, калі нам прапанаваў раён, што прыняць удзел у этой перадачы, трохі засумняваліся. Але потым рашылі, а што, мы не зможам? Зможам. А удзел даў то, што мы прынялі учасце і паглядзелі другія сем'і, павучыліся ў іх, як яны робяць, нешта перанялі для свае сям'і. Ну і рашылі, што мы тоже нешта ж можам паказаць. Паказалі так, як мы умеем. Можа, людзі ў нас нешта павучыліся. О, мудра. Ага, мы у людзей, людзі няхай у нас. Ну, конечно, мы ж трэба опытам дзяліцца. І мы перанялі ў іх. Многа чаго мы цікава паглядзелі і перанялі. І в дальнейшем тоже, можа, будзем показваць так, як яны выступалі, што-то перанялі. У такім разе, дзякуючы вашым залатым слоўцам гэтым, я б хацеў сказаць, што, відаць, праект ужыць і далей, да? Таму што калі навучэнне, калі ўзаемаўзбагачэнне ідзе, так сказаць, падчас праекта, то я думаю, што ў яго павінен быць вельмі прыгожы лёс. Пра што хацелася б яшчэ запытацца, так сказаць, вот на такой сустрэчы з вашай сям'ёй. Калі мы былі у вас у гасцях, то вот этот человечек, Вера, стоит там тихенько, так сказать, да? И она в литеральном сенсе слова причапилась до меня. Иван Иванович, у нас напереди вельми великая семейная подея. Может, да поможешь выбрать час удалы, каб семья жила добрая и все такое. Я намекаю на веселье. Я буду сподеваться на то, что мы выбрали, Вера, вельми удачный, так сказать, час, что веселье прошло нормалево. Ну, а глядишь, неўзабаве боженька скажа, ну,
и будет продолжение. Поэтому я беру с вас слово, как позвали потом на родины. Обов'язково, Іван Іванович, обов'язково. Дякую. Дорогие мои, здоровья вам, счастья вам, молодым. Долго не спите, потому что ваша сім'я, так сказать, в якої ви народилися кожна, буде чекати, що як у той припівці ложок рипав, до году синочок випав. Так що сподівання. Не чули таких слов, да? Ну вот, так, ну, вучимся, бачите? Один одного вучимся. Так що раз год будемо сподіватися на те, що буде прибавка. І там, глядиш, з'явиться ще один співак, ще один пісняр, який буде переймати гэтыя песні. Нехай у вашій хаті буде лад, нехай у вашій хаті звінять пісні, нехай буде згода і взаємопорозуміння. Буду сподіватися на нові зустрічі. Дякую вам. Вашій увазі сямейная песня ад сям'і Мікітіч. На дворі сняжок, сняжок, а в хаті свядок, свядок. А хто ж його наслідив, каби Ванечка ходив. А хто ж його наслідив, каби Ванечка ходив. Сам він молоденечний, ходить вороненечки, кудри заливаются, девки заглядаются, кудри завиваются, девки заглядаются. Кирпанька горохова, чорную стежку скатав, да манечки ходячи, гасенчики носячи, да манечки ходячи, гасенчики носячи. Сумна, сумна девочка, ты моя паненочка, отчини, девчиночка, дам тебе гостинчика. Принесешь иголочка, золотый перстеночек. На дворе снежок, снежок, а хаты свядок, свядок. А хто ж його наслідив, каби Ванечка ходив. А хто ж його наслідив, каби Ванечка ходив. Дорогие споровцы, я с гонором могу сказать, что объездил всю Беларусь и сустракаўся с десятками фольклорных гуртов. Але тое, что я побачив, будучи у вас дома, у вёсцы Спорова, до гэтага часу не дае пакою. Не дае спакою і ваше умение вести гаспадарку. Не дае спакою і умение писать книги, складывать их. А больш за ўсё, конечно, ўражвае ваши песни и тое, что яны у вашей семьи передаются с поколения ў пакаленне. Скажите, ласка, мы зваліліся на вашу галаву тады як снежны ком. Чаму? Таму што з вашай сям'і, уласна кажучы, распачынаўся праект. Шукалі, намацвалі, хацелася як лепш, набіраліся вопыту. Мне падалося, вот сённяшняя паўфінальная сустрэча паказвае, што сякі такі вопыт назапашаны. Скажыце, ласка, што даў праект для вас? Вы ведаеце, што самае галоўнае ў гэтым праекце, што сабралася наша сям'я. Мы адкрылі в сябе новыя якасці. Расшифруйте. Ну, напрыклад, новыя таленты такія, як умеем пісаць прыпеўкі, умеем, зыходзячы з жыццёвага вопыту, свайго вопыту, напісаць прымаўкі і прыказкі. Ага. Вот, так что фольклор не замирает, да? Не замирает, будет протяг. Еще разочек хочу, так сказать, звернуться до вашего господара.
Виктор Иосифович, дайте магчымасць спокойно спать по ночах. Но вы открыйте эту таямницу. Но як можно в один слоек налить, так сказать, зрабіць мед так? Ну я, бацька еще был мой пчеляром, и я бачу, як наливать мед. Ну взял и налил у слоек. Все. А як у вас атрымалася так, что 2 колеры это у мядочку? Іван Іванович, ніякої тайни нема. Приезжайте в Спорово. Месяц побудете в гостях. В один улей залезем, в другие улей залезем. Получим мед. Виктор Иванович, ловлю на слове. Надея Васильевна, коли мы сустракались у вас дома, вы вот так вот человеку, який написал уже не 1 десяток книжек, да, я про себя говорю, я был настолько уражен, что вот сустрелся с вельми незвычайным человеком, который принес так, оба, на круг, говорит, не только ты один пишешь, мы так само тут у шапку не спим. И вы показали целый веер, так сказать, своих выданняў. Але вы рассказали тады про то, что меня хвалюе ўсё жыццё. Я вельмі люблю збіраць абрады, ваши мясцовые, региональные. И вы тогда сказали, Иван Иванович, у меня для тебя есть подарунок, самый великий, самый незвычайный. Я пообіцяла вам подарити книгу, яку я збирала обряди весілля у нашій місцевості. Усьо. Ад запоєн і кончаючи аж караваєм. Коли гостина і каравай дзяліли. І тут у гэтай кнізе ўсё сабрана. О, глядзіце, вот тут в этом. Починаецца запоены. Цудоўна. Я почитаю с задовольнением. Я вас ласкаю. Дякую, дороженькі. Дякую вам за шчырасць вашей души. Дякую вам за то, что вы делитесь с белорусским народом, с прыгажосцю своей души, своей семьи. И хотелось бы на сённяшняе, пакуль што на сённяшняе развітанне сказаць вам здаровіцца, здаровіцца, здаровіцца. Няхай шансуе на добрых людзей, на добрыя сустрэчы. І вам, людзям, якія любяць падарожнічаць, няхай Бог дае такіх вот сустрэчак мага болей, каб вашаму таленту зайздросцілі па-добраму, вучыліся, пераймалі. Вось і завяршаецца наш 3-й конкурсны дзень. Вось такія 2 цудоўныя сям'і сёння так добра спявалі, і я думаю, што яны пасябравалі. І няхай на наступны год яны ўжо будуць не супернікамі, а ладзяць, напрыклад, сумеснае вяселле. Валентина Фёдоровна, скажите, калі ласка, які у вас уражанні пасля наведвання нашай перадачы? Можа быць, нешта запомнілася ці нешта уразіла настолькі, што пра гэта проста нельга не сказаць. Ну, які вердыкт вы можете вынесці пасля сённяшняга дня? Уражанні самыя высокія, самыя пышныя, таму што это такое багацце. Разумееце, калі Спорова, напрыклад, паказвае той вясельны кусок абрад, я яго не ведала. Я ўсё сваё жыццё займаюся гэтай справай, і я не ведала, што такі каравай дзеляць на другі дзень вяселля. Это вельмі унікальны калектыў і тым больш абрад. Вот, так што
і костюмы, і люди, і ад іх жа вее цяпло, добро, шчасце, разумееце, я просто ўражана. Я буду падпітаная на не ведаю колькі гадоў перад. Цудоўна, дзякую за гэтую станоўчую адзнаку. Нам і нашым удзельнікам вельмі прыемна яе чуць. І вы ведаеце, вы вельмі вялікую справу робіце. Я бачыла «Хата на хату» вот эту перадачу, но тое, што як акунаешся ў гэта ўсярэдзіну, як бачыш знутры ўсё, это зусім іншая справа. Я кланяюся вам усім, таму што вы малайцы, вялікія малайцы. Дзякую. То бок патрэбная наша перадача. Патрэбна, канешне. Да яе уся Беларусь будзе глядзець, таму што это уся вёска жыве гэтым. Да гэта ж сваё роднае, сваё моцнае. Это тая аснова, на якой ўсё астатняе мастацтва трымаецца. Так што дзякую вам. Валентина Фёдоровна, усё ж такі на вашу думку, хто аказаўся вартым перамогі, вартым пераходу ў наш апошні тур? Ну, ведаеце, это так цяжка, таму што і адны, і другія. Вот Нядзвецкія, я ведаю, што яны вельмі таленавітыя, там і карціны пішуць, і вершы пішуць. Я паглядзела матэрыялы, гэта проста. Но ўсё ж такі мне, як фалькларысту, вот, бліжэй сям'я Мікіцічаў, таму што ў іх рэдкі абрад. Касцюмы, якім уже па 100 гадоў, нават болей. І ладней яны пяюць, таму што, я так разумею, упор зроблены на музычны ўсё-такі, на кірунак. Вось, ну, і я з маленькім якім-то, вот, ну, можа, 1/100000 галачку, ну, за ўсё-такі за Спорава, вёску Спорава. Дзякую вам вялікі за аб'ектыўнасць. Мне это цяжка. Ну, вы ведаеце, трэба было б, можа, некалькі чалавек, таму што это суб'ектыўна ўсё-такі. Но я просто сама фалькларыст, і ўвесь час этым займаюся, і, можа, вот мне так паказалася, што гэта, а каму-то другому паказалася б по-другому. Ну, на той вы і член нашага журы, у вас самая цяжкая і самая страшная насамрэч задача. Але мы дзякуем вам, шчыра дзякуем за тое, што вы зрабілі, канешне, нялёгкую працу. Вельмі адказную і важную для нас працу. Дзякую вам, ну, спаць не буду всю ноч, мучыцца. Прыемна адчуваць, як песня жыве ў душах нашых удзельнікаў. Яна не толькі радуе нас і тэлегледачоў, але і дапамагае упэўнена крочыць да перамогі. А ў наступным музычным спаборніцтве сыйдуцца сям'я Сахонь, Гродзенская вобласць, і сям'я Клімовіч, Мінская вобласць. А ці вырашылі вы, хто пераможа? Ноги просяцца ў скаш, а сэрца кліча ля воніку! Чацвёрты музычны батл, які вызначыць імя апошняга фіналіста фальклорнага шоу «Хата на хату». Без песні жыць нялёгка, хоць ты трысні! Сям'я Сахонь і сям'я Клімовіч з вёскі Новіны сабраліся разам. Праект нас запросили, хата ты на хату, знаем песні наши, танцы будуць вам да ладу. А гэта значыць, добры настрой забяспечаны. Такое ощущение, что они просто пришли в гости друг к другу, и вот за одним столом они музыкально соревнуются. Мы семью Климович, сомнений не боимся. Взяли солом и с собой. Что договоримся? На гэтым сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Хата на хату» развітваецца з вамі, каб праз тыдзень зноў сустрэцца. І зноў будзем спяваць народныя песні разам з таленавітымі сем'ямі нашай краіны. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Усяго вам добрага. Да новых сустрэч, да новых песень. Да пабачэння!